Siyabingelela bogogo nomkhulu, bingelela yona iTLB excavator umthando wamadlozi nelakho nyalithanda bathi uPutin ukuthi elika Putin nami ngeke ngilizwe ngabantu umqaqo wamafindi aboshiwe bangipha khona lana nilizwa lelo gama sifonela abantu. Ake sibukeni lana bogogo nomkhulu ngicathi kubonakala kahle la isikhumba lesi senhlwathi lesi isikhumba senhlwathi lesi esenhlwathi bogogo nomkhulu ngifuna ukukhuluma ngokuthi ukuphupha inhlwathi ePython. Inhlwathi yenza izinto ezimbili uma uyiphupha. Okanye uyiphupha inolaka ikuhlasela, okanye ithi kuhlasela bese kuyenzeka ukuthi uphupha isilwane sikhulume ukuthile. Uthola ukuthi uphupha inhlwathi ikhuluma ikutshela izinto ezithile kodwa inolaka ikulwisa noma ilwa khona kuphi na egcekeni noma lapho uyibona khona. Ake ngize nje ngalokho, ake ngiqale nje ngalokho. Uma uyiphupha ilwa inhlwathi inolaka, lokho kusuke kusho ukuthi ngoba inhlwathi irepresenta amandla noma irepresenta ithonga, irepresenta abantu bakini abangasekho. Isuke ibamela kanjani ke ukukhombisa inhlwathi ngeke uze uyithole ihleli endaweni esobala, ihlala ekujuleni komgede, ihlala lapho kujule khona inina inhlwathi akuyona into ongayibona nje. Kunjengabo abantu abadala bakini, bayathanda abantu abadala abangasekho emhlabeni bevele ngesimo sani na senhlwathi, ngoba kuyenzeka ukuthi uma benolaka abantu abadala siyagcina sesibabiza ngani na ngeziphoki, sithi eyusibani yazi ngeke akavalwe kuphi na ekhaya ngoba uyini na uwulaka. Kodwa uma ngabe kuvela njengenhlwathi, basebenzisa inhlwathi ukuze kungabalula ukuthi benze njani na bevalwe uma benolaka, kodwa bekhombisa ukuthi siphume ekujuleni, thina siphume ekujuleni kwani na komhlaba, kodwa sisebenzisa inhlwathi ngoba uma kuqhamuka ikhehla liqhamuka ngolaka njalo kwena, abanye bagcina benze njani na belivala lelo khehla lelo, belixoshe kuphi na ekhaya bethi lingafiki ngolaka. Kanti ngabe kukhona into abayilalelayo ukuthi lifunani lelo khehla, sifunani leso salukazi. Uyayibona into le. Uma ngabe ke bevela ngesimo senhlwathi, inhlwathi iyona nyoka ekwazi ukuqoqa inina, iyona nyoka ekwazi ukuthi mhlayi uma ike yalamba miphumile yozingela ibuya nakho lokho enjani na eyokuzingela. Uyabo, ingahlala isikhathi eside lapho esuke ihleli khona icashe khona, kodwa iphumela ukuthi ibuye nakho lokhu esuke njani na iyokufuna. Inyoka ekwazi ukukhanda into yani na yenhlahla, inyoka yenhlahla inina inhlwathi. Uma ke iqhamuka inolaka, lolo laka lapha isuke ikukhombisa ukuthi wena muntu kunabantu abadala bakini abangasekho abasekujuleni komhlaba, ey'njulini zomhlaba. Uyakhonjisa ukuthi qaphela njalo kunolaka olukhona kanje. Lolo laka wona sekusuke kufanele ulilandele ukuthi lolu laka ngabe ngempela ulaka lolo ungalucima ngani, ningaluxazulula kanjani, ningalwenza ngani ukuthi lolo laka labadala luphele kuphi na ekhaya. Ivela nje kanjalo, ebese ivela ingenalo ulaka, iyinhle, ikhombisa ubuhle, ikhombisa nje ubuhle, ikhombisa nje izinto ezinhle, Uma kunjalo uyiphupha ivela kanjalo, kusuke kusho ukuthi kukhona into edinga ukuthi uyilungise, futhi uma ivela kanjalo ivela ukuthi unawo amandla ukuthi leyo nto leyo
uyilungise. Uma ungasulungise leyo nto le mhlawumbe ngabe kudingeka itiye, kakhulukazi abantu abasuka kufanele belungise izinto zemoya, kokusuke kufanele bethathe isikhwama. Bokunake abantu othola ukuthi uvele ebuye nenhlwathi ehlathini, ebuye nenhlwathi ethola inhlwathi, eshaya inhlwathi. Isikhathi esiningi labo bantu kugcina kuba sengathi amakhanda athi qhweke kancane, omunye egcine nje izinto zakhe vele nje straight kuphele ngayo. Ngobani na? Abantu abadala bayamvezela ukuthi nazi izinto engabe uyazenza. Uma iyinhleke uyiphupha ngobuhle, mhlawumbe uyibona ikhazimulo okanye iyakhuluma, ngoba kuyenzeka isilwane phela ngisho nje isilwane esibonakalisweni singakhuluma, uyabona. Kuyenzeka futhi singakhulumi kodwa uyiphuphe iyinhle, yenze kwenzekele izinto ezinhle, uyibona ivela lapha evela khona. Kusho ukuthi kunenhlahla eseduze, kodwa le nhlahla awukwazi ukuvele uyithole ungayithintanga into ethile yani na yomsamo, ungayenzanga into ethile ukuthi cha ngiyanibona niqhamuka nibahle isibonakalisweni ngenhlwathi iyinhle inje siyacela ukuthi nisikhanyise sithi nisinikeze le nhlahla. Kokunye nje mhlawumbe kumele uthathe isikhwama. Mina bengiyibona njalo nje inhlwathi esibonakalisweni, bengiphinde futhi uthothi ehlathini kuyahanjwa, ngithi ake simeni, ake kumina, ake simeni. Uthothi ngempela sengimi nje sengiyeza ukuthi ngathi khona into ekhona, ngithi hawu nakho lapha ya inhlwathi, uyabo. Sesibuya ngamajubane sekuyabalekwa, kuthi hey wena njalo nje kubuya ngamajubane inhlwathi behamba kwesikhathi befike beyifice ibulawe, uyabo. Ngenxa ukuthi ke mina ngihambele ngiqhele ngime kudeke, uyabo. So inhlwathi isuke ikhombisa ukuthi ayisiyona imkhuba, kodwa siyakwazi njengoba lesisikhumba nje singaka ngizosiganda ngisigande ngisifake emthini ethile, uyabo. Ngisitholile nami lapha engisithole khona, uyabo. Ngisithengile, hayi ukuthi kusesikhona la, ngisithengile lapha engisithenge khona. Khona into kumele ngikhande la, khona into kumele ngiyenze ngalesi sikhumba lesi yomdonso yenhlahla, uyabo. So abantu abangaxakeki ukuthi ngiphupha inhlwathi, naki sisi ukuthi yenzeni, ibinolaka ibingenalo ulaka. Uma ibinolaka kusho ukuthi ulaka lwabaphansi lolo. Uma ibingenalo ulaka khona into encane edinga ukuthi niyithinte nje. Mhlambe kokunye kunesimo sobizo, umuntu wobiza kahlukane nenhlwathi, ukuyibona ukuyiphupha, ayisuki kuyena. Uyiphupha inolaka, uyiphupha ingenalo ulaka, kokunye kuphuphe konke. Fanele uyinakisise leyo ukuthi isuke ifika kweni, isuke ikhuluma ukuthini. Thokozani ke bogogo nomkhulu. January sobe sigeza abantu abathi bayofuna imisebenzi. Landela ipage lami la ku Facebook ozobona khona lapho ukuthi kuphathwa ini nani. February sengizobhukwa, angisebenzi ngesabatha, ngisebenza ngosuku lwangesonto nantambama uma ngibuya emsebenzini, ngisekude ukuye kumsebenzi. Ingakho kungelula ukuthi ungithole kuphi na, koGoli, ungithole ko-Cape Town, ungithole ko-Thekwini. Ngihlalela nje ekhaya, ngihlala ndawonye, angiphumi bogogo nomkhulu. Sekuzobhukwa-ke le msebenzi emkhulu nje, hawu usuzoyibhukha, ukhiphe imali ethile, ufike ususiphathele inkomo ethile. Thokozani-ke bogogo nomkhulu. Uyona-ke i-TLB yabantu, umkhulu othanda abantu, umkhulu abantu bayamthanda, nawe uyabathanda abantu. Ngeke uphathe lo msebenzi uma umuntu obenyanyayo abantu, nawe bazokunyanya abantu, uzogcina uqola abantu ngegama lakho. Akekho-ke umuntu onokuqolwa ngegama lami bogogo nomkhulu. Siyathokoza, siyathobeka.